गुलागा दुतिया खुनु येले मतया हंगुदु थुक्सिया मतया मंगलन ह्यागु खस अनहेबया कोचाकु गुख यलया थिथि जिगु त्वाल पालम्पा हे मतया सञ्चालनीय जिम्मेवारी काइगु परम्परा कथ थुक्सी मंगल बजार त्वाल जिम्मा कागु ख तुमले क्या मंगा हाँ ये मंगा मतयाया चोले यलया पेंगु थुर्याता आधार दिएका थिथि बिहार लगायत धार्मिक थासे चाहिलिगु परम्परा दु मतया विशेषजना मधु पिनेगु छेज पिनेगु बुति दैगु खसा गुलिसिया मनोरञ्जन लागिन मतयाले बुति काइगु जै जुजु बालार्चन देव ज्येष्ठ वर्ण महाविहार स्थापना यागो चोले येले मतया न्याका दिगोका थै अथे यलया गोदावरी नगरपालिका बडालिया बारेदुगु थेचुएन मतया जात्रा परम्परागत शैली हंगुदु
जात्रा लाखे प्याख पहिला ख्वा लगाइदिए प्रस्तुति नेपोको खासा मतया वपि थेचोया थिथि थासे चाहिएको खा अथे महालक्ष्मी नगरपालिका थसिन मतया जात्रा परम्परागत शैली हङ्गुदु मतया वपि थेचोया थिथि थासे चाहिएको खासा मतया चोले थिथि सांस्कृतिक छाकिन नेपोको खा सिटीपुरे चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले चाहिँ मटिया कार्यक्रम ज्याजौलु छेउ नेपाल मण्डल चाहिँ खिचे याद आउनेसित योगयोगको धन्यवाद अहिले जुमो चाहिँ 42 साल अनि सोजो ख नाप्न सुर ज्याजौ रोके जो पनि अलिअलि आ चाहिँ 42 साल अनि कन्टिन्यू ज्याजौ जुमो छ मटिया ठाउँ चाहिँ जुमो 11 12 बाजा डो को बाजा पिफको प्यावेमा अहिले सांस्कृतिक संरक्षण परिवार नडो डक्को बाजा खला यो पनि चौकोस देखा डोलु समूह बाजा चाहिँ निम्न कया अहिले उके चाहिँ आयोजन यही अहिले वर्षे छौछौ बाजे त चाहिँ छकछक पाबी ठाउँ छो चाहिँ पा चाहिँ बैठक भजन्यो अहिले लिपा चाहिँ बाँसुरी थ पापा होइगा जस्तै झिङ्गुन भज्ने पा होइ अझ चाहिँ छिटो चाहिँ यो सुगा छुँदैया कार्यालय नै नापला वडा मैले नाप झिठो बाजा खलट ढोको मुनाए या नाटक आ चाहिँ वडा रुट चाहिँ वडा स्तर है
चिपिन वया चौधो